गुड मर्निङ, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। ह्याप्पी दसैँ एभ्रिवान। आज हाम्रो घरमा दसैँ छ। अब म दसैँको टिका लाउनु जान्छु। सबै मान्छे छन् गाइस। सबै टिका लाउँदैछन्। और सब टीका टीका लगाइदिए जमुना टीका जरुर लगाएर राइट सबैजना टिका लगाइरहेछन्। यसपछि मेरो पालो है। सबैजना टिका लाउँदैछन्। म चाहिँ टिका लाउँदैछु। हेलो मामा जी नमस्ते। लेमन दिनु दिनु यहाँ त स्टाइल अब बोला साडे बार बस्नु पर्छ ल एक घरगिरा लगा दियो बोल दियो इसेनी को सिमो आ बोला ना होली हो ना ये भी कहाँ गए बस ना आनी बस ना आनी ये पर इसे रखता हूँ इसे गाइस मेरो पालो सकियो। गाइस यहाँ टिका लाउँदैछन् सबैजनाहरू। सबै छन्। सबैजना छन्। यहाँ टिका लाउँदैछन्। यहाँ पनि छन्, यहाँ छन्, यहाँ छन्। राधा उठ्यो लाइनमा फोटो बनाना पर्छ गाइस टिका लाउँदैछन्। यहाँ सबै मान्छे भाइ हाई गर भाइ ल गाइस अब म केही दिनपछि मिल्छु। ल गाइस अहिलेको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच। बाई।